Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusuf Murangwa yavuze ko leta y'u Rwanda ikurikiranira hafi ingaruka z'ubukungu zishobora guterwa n'intambara yaturutse ku bitero leta z'Ubumwe za Amerika zagabye kuri Iran, ndetse yizeza ko hari ingamba zatangiye gufatwa. Minisitiri Murangwa yagarutse ku kibazo cy'intambara mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda. Yavuze ko intambara nk'izi ingaruka ziteza ku bukungu bw'igihugu ziba zishingiye ahanini ku izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli, kandi ko zatangiye kugaragara ku isoko mpuzamahanga. Ati akenshi ingaruka ku bukungu ziterwa n'intambara nk'izi ziba mu buryo bubiri. Hari ingaruka za vuba kenshi ziterwa n'ihungabana ry'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli, gaze n'ibicuruzwa mpuzamahanga muri rusange. Akenshi ibiciro bya peteroli birazamuka. Ubu twakurikiranye tubona ko ibiciro byazamutse ku giciro nibura 10%, ariko n'ibindi bicuruzwa biri kuzamuka hagati y'10 na 20%. Murangwa Yusuf yakomeje avuga ko nyuma yo kubona iki kibazo, guverinoma y'u Rwanda yagiranye ibiganiro n'abacuruza ibikomoka kuri peteroli kugira ngo boroherezwe kubona amafaranga yo kugura byinshi. Ati tugomba gufasha abacuruzi bacuruza ibikomoka kuri peteroli kugira ngo babone ububiko buhagije. Twamaze kuvugana nabo, turimo turabafasha dufatanyije n'amabanki kugira ngo babone amafaranga ahagije abafasha kugira ngo bazane ingano ihagije. Ariko uko tubibona nuko iyo ntambara idatinze cyane, nirenze ibyumweru 2 cyangwa ukwezi, hari igihe ibiciro bisubira aho byari biri hagati ya Iran n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byinjijwe muri iyi ntambara. Niho hari inzira ya Hormuz inyuzwamo 20% bya peteroli icuruzwa ku isi hose. Kuva intambara itangiye, ibigo bicuruza peteroli byayihanyuzaga byahise bihagarika kuhanyura. Ibi kandi byajyanye n'iraswa ry'ubwato butatu bwari bwikoreye ibikomoka kuri peteroli ubwo bwageragezaga kunyura muri iyi nzira. Imibare yakozwe n'iki kigo igaragaza ko iyi ntambara nimara ibyumweru 3, akagunguru ka peteroli kazagera hagati y'amadolari 100 n'120 kavuye kuri 82 kagezeho nyuma y'uko imirwano itangiye. Minisitiri Murangwa Yusuf yavuze ko mu gihe iyi ntambara itarenze ibyumweru 2, ingaruka zagira ku bukungu bw'u Rwanda zaba ari nke. Mu gihe ibyumweru 2 byarenga ngo hafatwe izindi ngamba zigamije gufasha abacuruzi. Amagambo yagize ati intambara nikomeza ikarenza ibyumweru 2 cyangwa ukwezi kumwe, tugomba gufata izindi ngamba zifasha abacuruzi ba peteroli ndetse n'abacuruzi b'ibindi dukenera mu nganda zitandukanye na serivisi zitandukanye kugira ngo iri hungabana ridakomeza kugira ingaruka ku bukungu bwacu. Yakomeje avuga ko igihugu kiba gifite ubushobozi bwo gushaka amafaranga igihe havutse ibibazo nk'ibi. Minisitiri Murangwa yavuze ko kugeza ubu u Rwanda ruhagaze neza mu bubiko bw'ibikomoka kuri peteroli, ndetse ashimangira ko mu gihe intambara yakomeza bashaka andi masoko. Nitwabo, kora subscribe hano.